Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki kinhon baper jong ke jelam ha ka khandai trek ubanai naitung arajar arpuai nado ki seng bahalang ki kinhon nyam kila penrem jur ye ka jingsha pendik jong u father Stan Swami uwei ne ki nongyele ban persha ye ki kam beman kam tam ye ki reulom batnya ki hok breu man breu u father Stan ubala prapu saus nem karta ula klan ha hospital ha ka santarik ubnai naitung arajar arpuai hadin ba ula syak set bendi halor ka jingsha parep bat ka jingsha pengan ha ka an yak jakor ka unlawful activities prevention act Menta ka sngi la penlong ye ka jinyalang sngolam ha surok cathedral light umkra ha ka baki nongyelam na ki seng bahalang kum ka KSU bami kman da general secretary uba Donald V Thaba u Presiden ke HYC uba Robert June Kharjarin bat u pastor kersoi bor perto ki nongelam niam bat ki wei la penrem jur ye ki kam thambor persya ya u father Stan u badai u wei ni ki nongele ya ka hok breu man breu. The greatest tribute we can pay to him, the greatest way of keeping his legacy is to continue his work. And as Walter Fernandez has said, and I in my own work on social activism have always felt that the Jesuit priests bring some kind of analysis which stands above a lot of others. They bring intellectualism, they bring a commitment to their religion and a commitment to social justice. These three things is what we have to take with us when we unpack. I bow my head, as a Hindu, I bow my head in absolute humility and in absolute shame in the way that this great man, a saintly person was treated, in the way that he was deprived of the smallest of things. But I pledge along with everybody else that this death of Stan Shuli will not go in vain. We will collectively ensure that his dream lives on. Thank you. Kasing kabayang nakapor nakmenta kahop jeng girulum nakanta kahop jeng girit pat nge pori India nasungdei song hok sungdei banwan kami simenta akun kani dalempung ladu jeng iki banadu mensua bedei bertohok jeng kita di tribals di adivasis di rindu berpunta kerder kita jebun di beriu di belasak Islam di belasak penyap di belasak set along bat ngihi babor di India nadu mensua por bat India kayu independence bat wat por jeng British era ru di bagi tribals di Dalits di untouchables nakapor di Syaban ben di judo yang kajong kahap di Syab marginalized yang kahap kajong tisha violate nakapor padai hukum kini kipor bateng-teng kapan bitar yang kini tribal hukum juru yang kita tahu kini beriau ke badan kecil lia batin ni sekumat pada ada kini sekumat namun kecil sistem kalau apa lupa lagi akan lu kedur tempat menyi yang sulap dan mudur katum kecil tiap kejonga di Father Stanilos Swami di Ibai bah teng-teng di Jukran menong bah di Lumiam di Nongyalam Niam di Jusong baik di Jalap baik tak apa di Saukan Rock juga yang meni Henry, di Father Stan, di Day, di Wei, di Belami Syakmat, Belami Syabar, yang kita kisahkan roh, bagian penyelek nak bentak kahok, jadi riulum, penyelek nak bentak kahok, jadi adibasis, Dalits, berkecingkam, jod yung Father Stan, berkecing klat, kecing i, kecing temuhi, kalong, kumka warning yang iwei kebayang, balada mabiru, pemilihan, gelek persyak sorkar, ingat akan coba ni ke apot, Henry, ingat ongil pi, abang ngidang dan hi arti lagi kejat. Ada bisiak penyap ini, ada ikan bisa patok yang ngiru. Henry nak betah kahok, iha penjang, penjelek baik. Hadu pada kut kecingnya menjungi. Nak lihat kecong HYC. Ipa yang ka kubos dolam. Siaka Society of Jesus andi kata Jesuit ke Bang Yong. Ipa syaboro gitu ki para boy trailang mau padar, iki bahaya ngasem. Siaka balang kebalan duno yauni uriu krau uriu wele kejin Stolam kejongi kelum Jabaro ki tribal hakri India ki beladu mensim retang ko ke bang kuak benong kalomba
Lada mengabat mopi. Lada kajak dulu nyokret jongi kebanyakan away dah kajak tribal. Lada kajela kajongi. Kajit yang kaban sengap jarno. Kajit yang kaban syong kelifti no. Yemla alat. Banyak bentalang. Ha kata. Kaban siam yang kajing kajong ni urip krau bat urip galah. Kajing kem. Kajing set bendi. Bat kajing pen sitom ben. You understand? Kadon tanggawe kajing temu. Bat kata kajing temu kalong ban penjano ya kajing akun jong kijai berdua terakhir. Kadai ka assassination. Kadai ka moda. Ya kabala temu. Dah kajing temu. Dah kabala perlang. You father kumu example lanu nuksa. Kajing temu jong ini kiberiu kalong. Balada kipen i berkila ban kem berkila on peniap yau ni leader yau ni unong yalam ubelah keren nabenta ke jai pedri trairi hakeleng dari India kila aru ban le dah kaju ya baru kuwe nata kadau ka mese ka basai ka ba ka jai pedri nyo trep ka jongi bot ka jela me khlia ka jongi ka kwa on pha sai kita gibriu kalong kila ban peniap you revolutionary hari kumno peniap ya ka revolution pila peniap you understand hari kumno pila peniap ya ka jinga ki jong ki pedri trairi ki bakwa baniada yalah jong ka hok yalah jong ka khndo yalah jong ka khlau bat you kwa banyo ya ka jing em ka bodon jingmut hari India bat nginum klat ya ka jing trai ka jo hagabau ya kun haying shari ling ba ka PIL nagabanta ki lai hajar ngot ki khna samla adivasi ki basusha kem bat ki basusha farab lamdau bat ki bahado menta ki dam dan haying bendi bat nginum klat ru ika kam ko jong father stand ubaya kun ubaya saj nagabanta ban pentre kam ya ka fifth schedule kernet ka bab san jong ka constitution jong ka ri India nagabanta ban ya da ya ki adivasi ki tribal ki badan haga jela Jharkhand bat nagabanta kini ulade bandai seying bendi kalong ke kabak thang na kabak thang tam bahaka santarik aga por kumba shibaji sitangi abaka ying bishar kabadan burom ka Bombay High Court abaka la shimban bishar ya ki interim bill ka jong nong ye sai an jong father stand swami ula hap ban ye thu hakmat ki nong bishar ki badan burom bau father stand swami dan shu aga perthai ka jingkali kami mano ba penyap yau father stand swami